Yeah, she said, you ain't no good, but you feel so good. She said, what if I could, but I gotta leave you alone. Evo ovako, znači mi smo došli na ideju da kažem ajde zajednički da se pojavimo na sajmu turizma, što je sasvim i normalno s obzirom da školujemo kadrove iz turističkog, ekonomskog i ugostiteljskog smjera. Kontaktirali smo sajam, vi ste nam zaista izašli u susret, direktori i svi ostali. Znači, naše materijalne mogućnosti nisu velike da mi možemo sve to da isfinansiramo. Znači, dobili smo štand u hali 1. Tamo, vjerovatno ćete to snimiti ili ste već snimili, su naši učenici. Znači, oni će se predstaviti jednim filmom, flajerima koje smo pripremili, koji služe kao informatori vezano za sadržaj toga šta nudi stručna škola, odnosno stručne škole, i sa nekim ponudama od strane učenika koji pohađaju ugostiteljske smjerove. Nakon toga smo osmislili da održimo tribinu na temu važnost obrazovanja u turizmu, jer nam naprosto smo osjetili potrebu da i učenicima treba nekako i motivacije i volje i uvažavanje. I sa naše strane ga imaju kao profesora, ali nekako da dođu oni u centar pažnje, njihove potrebe, njihovi neki problemi, razlozi zašto se oni odlučuju za određene smjerove, zašto se školuju ili ne školuju dalje u toj struci. Znači jednostavno smo htjeli da samo pokrenemo priču koju se nadam da ćemo i dalje nastavljati kroz neke i druge oblike djelovanja i naravno i tribine, ali i druge sadržaje. Ne mislim da smo naravno odgovorili na sva pitanja i riješili sve probleme, ali da smo nekako pobudili pažnju naših učenika sa znanjem da se i društvo šire van škole bavi njima i njihovim problemima. Vidjeli ste da su tu bili predstavnici Ministarstva turizma i lokalne zajednice i Centra za stručno obrazovanje, da je bio i veliki broj učenika. Ja mislim da je to nešto odlično, sami pokušaj taj da se to sve organizuje, a mislim da nije bio neuspio, je odličan. Znači tu su aktivi naši profesora, aktiv profesora koji predaju predmete vezane za turizam, znači ekonomska grupa predmeta i ugostiteljski smjer. Svi su oni bili uključeni u ovo i to je rezultat. Ja sam samo podržala. But you feel so good. She said, what if I could, but I gotta leave you alone.